بسم الله الرحمن الرحيم. Nanti jadi untuk 2 kali. Waalaikumsalam. Sadunan na bapak kita di mana di tubuhnya ini dibawa ke awak dan di kono dunia dulu di dunia ketua awak dua tu dan di kono dunia ini awak kemana di tubuh awak kemana di tubuh aku yang di pandangan di tubuh awak pada naga itu jadi aku ni jadi aku adu aku rasa dingin betul tangkang pagi awak itu angin betulnya tangkang pagi awak itu oh tak budi itu tangkang ini awak itu Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Man la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Illa radratul nabiyil mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karamatan kulillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat ma'jizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat ma'jizat Syekh Abdul Qadir Jailani alaihi salam. Berkat ma'jizat Syekh Daud alaihi salam. Berkat ma'jizat Syekh Ahmad alaihi salam. Barokat ma'jizat Syekh Ahmad Abdul Wali alaihi salam. Barokat ma'jizat Syekh Ahmad Abdul Wali alaihi salam. Barokat ma'jizat Syekh Ali alaihi
Barakat mukjizat wajah Wahyaliyan wassalam. Barakat mukjizat wajah Ammar bin Lawi Muharram. Barakat ilaihi barakat barakat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa radhiyatul nabiyyu Mustafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi akhir kadir dunia. Bismillahirrahmanirrahim. La Allah Muhammad terkalu langit bersentak satu menuju melimau sempiri. Allah Muhammad hilangkanlah pandang syatullah, nyatukan pandang sisilah, nyatukan di dalam kulima la ilaha illallah. Awalnya akhirnya di dalam asmarnya Allah. Awalnya akhirnya di dalam Allah. Hidup kami di sifatullah, bersandar kami di yang waras yang kursi di balai-balai samsu qamarullah. Banyak kali kami ke dalam ilmu la ilaha illallah. Ibu apa yang panggil Rasulullah, ibu kira Islam Allah. Kaki tentang berkiku bagi kami di dalam diri kami. Tak yang terbit daripada satu bayar kelabasi dengan nyawa. Nyawa digerakkan badan digerakkan Muhammad digerakkan Allah. Allah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum hayyan alam tujuh alam namunnya alam kami langit ketika namunnya langit kami di sana kami berdiri mandirikan urusan insan yang benar-benarnya insan yang tertolak ke langit tujuan iman insan yang terundang ke bumi tujuan bumi di sana kami berdiri menyanyikan tujuan tujuan melenggang buli Muhammad membangunkan buligo Allah buligo Muhammad nan berdiri di rantai besi. Bangunlah engkau daripada tongkit kediaman engkau, daripada kulit dan kondisi orang kami, daripada urut tulang-tulang dalam diri kami sendiri. Bore di luar kami yang di dalam, bosi di luar, bosi di dalam, bosi pertanian di
Kori dulu bakanya di dalam bos dulu dos di dalam bersiko kami di dalam diri kami yang dipandang tiap pelangi yang di dalam tiap basah yang di dalam tiap basah tak akhirnya tiap mati kami mengingat mati basah kami mengingat mati basah mati kami segera Allah kerana kami hak Allah sifat Muhammad sendiri kerana kami hak Allah sendiri ya kami yakin kami mengucapkan batusan yang kami mengatakan satu Allah ya Allah lindungi kami Muhammad sayangi kami Jibril muji kami kami menanyakan kuasa kami kuasa Allah ya Allah kuasa kami dan kuasa Engkau ya Allah Sabayanglah saya di puncak palu Rasulullah dikatakan air pembukan dikatakan minyak pembukan dikatakan batu pembukan dikatakan batu pembukan dikatakan kacu pembukan itulah di dalam diri kami sendiri hak Allah sama Tuhan
الحمد لله